No pay so odomfo umma yedi asida yedi mo udin so. Ejapa umma yeda ni adase ewufo. Ye sorry yesu no ukra imu. Papa wahwe yen so sonko amwade pa asra chem biom. Tachirema da so da abodwemu. Moje guso die furu so emu a na ne ye kan so wasan wo wan adwuma ebru anwodwuma nyina so. Wo ma yen kwa home e me da so akra atesfo mu a ne de aside fata ne de yiyese ye de mo din kronkron so enan paboy we ene yesre wo Jesus Christ din mu anopa yesu amen. Ewrade ye de wase enan paboy se wenye nyayen na yewala yesu ena anopaboy ye de aside ni kabia ma no ne din so amen. Ene anopaboy nyame asem a odi amame no mekenkan medical kenkan of 1 John chapter 2 verses 16 and 17. Or say, for the world offer only the craving of physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievement and possession. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Amen. 1 Timothy chapter 6 verses 11. But you, Timothy, are a man of God, so run from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight for the truth faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have confessed so well before many witnesses. 1 Timothy 11 and 12. Ma Bachokamaye. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure heart. Amen. And Chirosima, Yakenka na anopaboy, Yehu na nyame epeso chire. Say yen free. Akono anas yen free wiase na wiase epeso odema yen. Hwe Yakenka efri abode ahyese a. Sana osefo no etumi ba ye Maame Eve nchen. Na okachen se wudi say duabe ya. Ubenya nyansa ehu dem papa enbone. Ye wiase a yeti sese no. Dia enye bia obonsam amana efefe e de kire se ade eye fa eniwa kono ewiase e de nemama ye e waniwa akono kwanso ye hwe yedi kan ye den ye hwe yedi eniwa ye den e hwe ade ne hwe so a na fa ne ye kon adose adekode ye den ye pe adekode no ne enu na ede ewo bone ewo ye mu enuam when na Paul who ye no catch Timothy say dwane every wiase akono dwane it sounds say na wiase de man nyina no e ade eniwe hu ade a ye pese ye nya eno na wiase de man na wiase ye bonsam wiase jonse bonsam o de ba na on kan chose na o de bro no o wie echira o ya esusanso e den e wo echire o de mo de a eno de on kan kire wo odoma wa we season kama akono uhu ye nuanom emma bi mu na ye nuanom emma bi mu onoma ye hu oba bi a ni ya tete ada no so akono afa yen akono na emma ede bone ba akono ni draw say pe na ede nim na eba this was sense wadwene nye clear won na ho pintin wadwene mu na ho I say so be a we check akra na nusu ye who are you ohun adem kro ohun ye but nyame sem no mienu ye nwane ewiase ye nwane free akono na edodo ye maame e ma no say ampa onyame say due nyame kasem ye fa ye sanka no hwe se ne fe hwe se na kono ohwe ye
when yes or shake or fire, no fire snow dear, and no me ba assassin aso. And yanam then a Paul eka Timothy. Say a job so soon ya Jenny, yes, accommodate. Na enyo onu kutona or self no swede, a sort of chair. Ye shall Christ na, or ye asem no, or bass assiswan, or bon some edisa, a share, with the mount, with the yes in the mount, so to me sorry me. Well, or say, also to me sorry with the yes mount. Na Christ wa must say, or Baba Jivias Muniama. Oba so odmen kwa beto ha amayen ni nya dan kwa ewe urade mu nti ono essence oye asem nti no otimi gina opintim kosi awieye enti na Timothy na Paul esua me say so wenwane ewiase a wenwane wiase mu akono ade a ni na ewiase ede mawa and so wenwane a oh also be fall into that trap. And yonder America, see a shade and let him remember my way. You who send him a busy basta or assassin so a bit more shall say passe Christopher Mapafo, but oh my viasi akono ade a woman, almost a viasin and a viasid bromo, and then prim pray ya near ma, on be not was assassin, and no enamujan edichile, anke any sanka, uncle beer wash it my passe, ya yen my gunner, send a trade before it's a sort of mine. How shall see you? A bino shall see you don't want being nara, but almost as a sicker shall say a bed, Jumuno. Almost a free eradiso. No more focusing like a day. I could disicate. And ya yet be bra, and free yame. Your friend Yamia some listening a miss and literacy, and ye the air day, ye the air pisica, and yanum, my yen fa as summer, Timothy. Paul ekache Timothy ni nantim yengane ewiase ene emunimi na edmaye ye kai 1 John 2:16-17 na o se ewiase na ewiase edmaye na no eye ade a eye honam nema enuanom honam nimi na ye pam honam sa honabie eye note ebesa honnetim hunambia ya ka essence nyame ahome eguminu mienu ntina ye akrati asefo ese ye nkwaje ho adwuma ene awlimhye ye nkra na daachi bi ebeko gire nyame enim na ye de ye bu akonta hunambia ya ye pa bibia ye pa be say last bi na me Mr. Bibo ho say hunambia it's never enough no the money bia no enso nani de bia hunam epe more de bia hunam epe more hunam I say grave I say then grave I say grave did it be an open more, for more, or made that. Or made or some I do a war or meda, de be open more. And then Menumi Nebeya said that she be free, start on him dreamer. You bet me I could dream him say, ya bought a bravo concon, you did not quarrel one meaning in the room, ya cheer went free anything in the room, and Yanum, and only at the titru beer, no miano, and say ye pray near ye. It sounds a yes, and I say ye unum dre, de biara a pemore, de beer a pemore, de biara da, I did say, open more, but nemu so no menduanum se ewu a ye mfa anko obi eni ho ma wesi dan a owu ye no yesi no ne dan na wesi mu da obi eni ho asase su ano ye beji we frifie ne de okoto nwrem ye beji we fri dan na wa bra ho we bru moja ni so we kun ho esi adase kasa kese a wo ye bia sebese wo ye ne bia ensa wo di nyaaye na owu na kwa o ka kisi de shon sema untimi nkura esanse why a dotri a home na nyame ahoni aguminu mienu no na ma ye den eye okratiesefo ni yetibi ekọ ni yetibi ba se nyame yenwe ho se nyame gisa ahoni afrie mu a ede akonta ene ekobu den de ekoka achi awrade obotumi aka achi se mo afna ana akwapo no kwarefo waye eduma me de hye wonsa no ana so obehu no ka se frimisu kọ na minimgo enyano me pese ye twe adwen ebanyame asem so hwe ewiase ofa enema ye ni hu ewiase ofa enema yakum ndedi yakum ndebede ebedi echire but ni nyano adigyan ni nyede adigyan ye beja hom akọ ye mfa nkọ esanse adigye ane ye bae na adigya so ne bede ye sa akọ when na Job hu ye eni na Job kọ ahohie mu no okase onyam no de ma na waso no waide waje na nshira nka wudinda ye ntina se ni enka hu se ye obebi kọ
ya asase hanom enye ye mfie ye twemu ne yakọ ye transition I say obi a we free hanom okọ Ghana udru London also udru Germany wo ye transit unti Germany and unti London uti hanom na okọ Ghana wa ye wasa aba enuanom saa ne ye Christopher ye ti o ye wo akwantu bi a ye tu ye wo anam bi a ye tu a ye kọ ye internal home asuru ne ye mfie enya asase so hanom enti etwa se bring na ye tonwa ye dwendwen osoro ho it sounds like the wiase ederma ignam efeli away eritwemu akọ bibie ne honma a wiase de mo ebeka wonsem wiase de mo a ubegya wo wiase me ya okọ a onfa nkọ sene mkan adegya ne ye nyina baaye adegya sene be yes akọ ne ebe ye ade esombo se ne ye ma Christ ne ye ma Christ eno kwa ne be last Enuanom eden ewiase present to you say ese unya dan foforo ese unya ka foforo into wo ye nimi bia emfata ense no de nyasa nima no se wo ye sa nima na enan pa bo me bo kokko se ni na me ka se ni na so pepepepa wu na okwa umfa bi enye de ere enko Jisen na white nase kunkuru yemu ahotimu enunkuto na obetim da kugu aponta se ne ye kai ultimate ha maame e sha se free 20 no o se efie biemu niema papa mu enua ayewa plate glass na wo te ho no wo na onyankopon ebe yusu den abrabo ne ebo se ye be testify se ye nyame de and say den ye ya e de nyam ebre nyame de ho Enuanom nanti a ye nanti na sa kwentwe ye tui ye nka hu se ye obebi kọ esoro ene ye mfie asase ham ene ye mfie me boy nkokọ aka ye se ye nyina wo line so ye tie ye hwe so ye ti nyame asem e home na hodin bi nyame de ama ye ntina ye ya atesefo no sa ho me ka ho asem so oji a obi a ye baka so wa ya ade won kan nipa hu biom wa ya ade enti ye nwe ho se ye be ye nkwaji ho adwuma ene ayemhwehwe ye be ye nkwaji ho adwuma se daachi no so fry ye a onu nyam betimi attestify se mo afra amanda kwa no kwarefo na medema ho wadi su no kware enuanum ye nyankopon odon ye bebre na bring nero oba ye nche ebo ye nkokọ okaka ye se ewiase mu nim nyede eritwemu akọ on kase wiase etemase o osi eni emunim ede etwemu akọ eden ahosisi ne yereye akoye eternal home enuanom ye nyankopon doyen na bring na no obo ye nkokọ se yen so ye ho yen traso kunkun ye mu yen traso no kwaredie mu no kwaredie osi with that holiness no man can see God. Esanse onu nyam no kwarefo no esanse oye no kwarenti no atro bi eni mu wanye se osefo na opese ogi nyame akonyo ogi nyame eni onyam na ode kwambone so enti nyame yi ni firi ne nche no enuanu ye nyankopɔ se yese no but ese na yese no on pese ye di nedim opese yitutu ye nam edi sidi die mu onyame pese me no mye anpai yitutu ye dam edi se onu nyame die mu ena anpai onyame ka ye se ye nkwaje ho adwuma se na Paul kai Timothy se just watch ho afiri wiase eni emu akono de eni emu nim na edema enuanum ye be ye ti wiase man ye tim se ade se biara nim foforo ereba tituru ya ye ti o man mu hanom ye hwe ye TV so nim ekoso TV so enu kratum ka che se edmi ka se ewie na ben nim bi on my first na nipa edisi ye no sesi no ye bon adegya publicly so obi anhwe ya yenhwe se sa ayi ade enyam yichiwade nyem se obema ne obema da enechiwade oba ne oba da enechiwade kan no mu disi o but ene de omoyen adegya omo bon naked it is omo bon se obi anhwe eye omo right to do that na onu hwan no okoka se ade na wubu mi aten uyi na ten se onche ho no o se ade na wubu mi aten won ye me edoyen na abrin na no oyi ya aten se ye beti ye ho afiri ni bibi no ho ye no ye nya awe obi ho ma se okwa adwum kra na ebi wa ye late na obeka no kra se oh ebi me dama no broso ama se na me ye procrastination na ebi ma du adwum late but sometimes you be fabricate story so oh na me baby hu fa no oh na me kunu aye se yo enuanom ni nyinara na efiri nyame
Ebia o 10 minutes bia o boss be write you up no. Man write you up. Ni nya me say ka ho next time yen ntam de do adwum. Ndan ko gina o boss eni me fabricate any story biara. One me no ni nara na ewiase niema odoma say o ye we na enye hwe, but I say sensitive to the spirit of God atiemu no enti sama ni ye ema nyame honhom atiemu etede bia ye nte ne nka no eye niema enkete sakrama enkete na ye ma ho kwan ema ne bese bubefru eno ena ema ye nte nyame de enuano ye nyankopon doyen anope me pese me ka wo say odo nti na ne all can sem si akire ya eye ateye nsem se me ye ma ewiase eni mu akonode ye mpesu ewiase ese me nya ka afoforo ese 5 years from now ya ye wo oman mutitiru ese 5 years from now me wie me dan Ghana ese me yese esa na what dream crop and new nyankopon so you because the biara what dream na material ewiase material niam so and what dream gina amount means soon yam crop ye amount means soon yam croje sense what dream I divided ese me say but and nepo ni way near the ochina hwa ye ho e ya adumbe ne nyame ai de amana so me no mie no so e me da so akrat sesefo mu adom ne odobi na omana aso ye nso enuanom ese abrini ye chon ma ye kan so onyabe afreye efi ewiase esum ewiase esum kebi e na nyame freye e de ba ne kanye num enti ese kanye ma me ma ewiase na ewiase present to us no me ye hwe sa ne ma no ne ntutumika enkopa ewiase ene ebu niema yes ama se na ye ma me ye kan wo first John honom no anum o see wo do wiase ene emu niema no onye ejane de e sense wo ma ewiase eswemi so instead of onyame obeye onyame the center place of your life no wo ma wiase e teach to you wo ma wiase e ka kire na eso ye wo ma wiase e kire kwan so fa so instead so obedi nyame anum esie bodo na be si nyame kwan mu no wo di wiase na wiase eniema teach wo wiase no ni na eritwemu akọ se obi si dan Ghana 20 years ago and not 10 years ago edan na edan bada obi dia wo si nene no I dan foforo another 2 years from now sa dan be dan dada it sounds ade sebia no ye nema foforo there's new things in the marketplace of idea enuanom ye nyankopon boy nkoko ene anopa yese ye me ya dwen ye me yakoma nyara endi onkuto echi enuanom it sounds ye be adwuma sa tituru ya ye betena omamu ye be adwuma den sa obo ma every day 16 hours every day o te say onyamre fa me nyame asem onya emre emfa nyame asem se o fa nyame asem krapo akenkan ehun na nyame asem e kire no de bia yedimrika ya pesike apa so yenyi bi mfa nkire po e sense se me de bi no ka se sika kire mfa meye unyenye sika na o se family way oh yenya emre sem eka ewo Matthew 6:33 no o se seek ye the kingdom of God and its righteousness and all other things shall be added unto you. She Yehovah ne na hini anything ne kane no de yenum beka wamo onyankopon eka se wiasem ne ma ne yenum enya ade a esom ne bu esanse wiasem hanom o se Peter can say odi ojabe shi biara wiasem hanom na dachi ejabeto mo ni ye prayer ho ekoba ye mini faso ne ebu fa foto no nyame se time will come no one the jabede ebe tum wa achini na se pasa jisine ye manu jisine ejina hono kwarem jisine ya kana sama na se ya ma eduenum bia abehu Christ won kra no agenkwa enu kuto na yola so nimi na ye wiase present to us so we na ba 2018 Lexus fine within the next 6 months but what we say 2019 Lexus is about marketplace na wakuma ye de we ni so ye de ekodi echire but me ka kire yen say enne nyame pese me ka kire nyina ola say yen hwe osra hini enete ne kane onu nyabe no onu nkuto na ese yedi adwen yedi bibia ehwe no enu nkuto enne benya enkwanje yenya asomdwe wasase so ni benya dankwa ewonimu
enuanom wei ena osuru nyame ene anopa boy wona me so se me fa me nyina online so enti me sro no nyame se ne nsem a wafa mu aka na anopa boy ono nka se enhira so onto enhira nsungu so ne yemfa na sem ya tie na anopa boy ne nyame asem ne yefo yenye ne tiefo efifo ne mo we ya asem ne yefo na da kwa ma no ayeyende wei ena osuru nyame epese me nyina ene anopa boy wala so ne di eni tumi nti onhira so ma yenda. Amen. Asole.